Blažević Mesud. Pozdravio bih sve prisutne i zahvalio bih se načelnici financija za odgovor na moje prošlo postavljeno pitanje. Nadam se da će tako biti i u buduće. Ovaj put sam pripremio jedno drugo pitanje, a htio bih da kažem da velik broj građana opštine Prijedor, a pogotovo onih bošnjačke nacionalnosti, traže i žele da se na jarbol ispred opštine postavi zastava Bosne i Hercegovine, državna zastava. Lično sam očekivao od predsjednice da će ona pokrenuti ovakvu inicijativu, jer ona Molim vas, ne prozivajte nikoga u svojoj diskusiji. Ona se nalazi na čelu ove institucije, na čelu ove zakonodavne vlasti, no međutim nije bilo, to nju očigledno ne interesuje. Zato pitam načelnika, ima li tu kakvih prepreka, i ako nema prepreka, pitam kad mogu očekivati da pored entitetske zastave bude i zastava Bosne i Hercegovine. Hvala. Načelnik opštine Marko Pavić. Za ovo pitanje nije regulisano zakonima ni Bosne i Hercegovine, ni Republike Srpske i ova skupština nema nadležnosti da to utvrđuje. To je stvar protokola koji vrši administrativna služba opštine. Vjerujte, nisam o tome razmišljao, a kad će biti ne bi vam mogao odgovoriti sad u ovom trenutku na to pitanje. Samo kažem da nije prekršen ni jedan zakon, ni jedan propis i da mi zaista radimo po propisima. Hvala gospodinu načelniku.